paling punten apa orang seontong panika berdasarkan Quran abeen ipamudah kaangkui asokor ka Gusti Allah nika tandena orang bekal ontong nikah sokor panikah ca Arab mon ipamadura asa kelangkong orang panika bisa asa kelangkong manabi bederomasah ce abe ereng paringi keng mon pon romangsana oleh nabe tibi malarat si asokora contoh abisnis sukses romangsana oleh na pentera pikiran abe sehat romangsana oleh na olahraga abe penter romangsana oleh na ajar abe naik pangkat keng karena bagus lakoh abe soki keng karena bejeng lakoh jadilah aku na pangeran ni kapas napa mun sadejana oleh nabe mila nabti na mator tandena orang sebekal ontong dedenah aromasah ce aben kudu asa kalangkong ka Gusti Allah rakera kaula ben ajunan peni ketamasuk si asa kalangkong pun apa punten tengeni at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun mun seeka benta parkara segus bagus dari paparing Allah kenika berarti asokor keng mun seeka benta sebe juba kenikanya mana angok-ngok ni bila long polong nga nika tengku cerita nabas saya ke cerita penyakit ada boleh ngoncur ki pada ban gula ni gendepak langsung boleh je sakit pak cet benyaan ngok-ngokan manusia panika pak padahal sehat kaula setahun penting ni keberak mulai beeri sedak nyaman pon ledepak ke Isra Mi'raj cerita nah along polong pada ban panika beda sejet pecetan betes beda sejet pecetan toot cungkun te cerita penyakit nika kan benia sokor nih anguk-nguknya man beda se cerita ke toot beda se cerita sake tombet padahal jan Gusti Allah been kalau umur saya ketahun re pasehat malo lo betes sebentuk otak keng tak tahu manila ke bela ke orang je cek sehat ben perak sakit bengki bengak dia cerita na gele depak ke tahlilan gele Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du sateja para alim, para kiai, para guru sesatejana abtina banget amul jaki utamaipun senyepoe Masjid Baitur Rahman paringi ben panitia kila asmanah nyon seborah satejana abtina tak ngurangenah dek kasateja penghormatan abtina dek kasatejana abtina ongku takzim ongku taat pengurus takmir Masjid Baitur Rahman asareng panitia penyelenggara semong sukseskan acara malam samangken Kak Dinto dek kasatejana abtina sangat mengapresiasi matur sekelangkong
Satejana malar manter katarema ben ka angkepe minangka ibadah sekatarema dek ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sateja tokoh masyarakat dari Kalebun asarang sateja pembantu pemerintahan tisa epon tisanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Satejana abtina banget amul jaki. Sateja cakanca jamiyah salawat abtina cukan sangat amul jaki. Tanteretan peletangke kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at satejana malar manter kaula ajunan sateja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beten kaula sangaja ajaket karena beten tak pate sae. Mon pon deki pente nyaman ibu ka. Para rabu sesami mulja koran orang pocur mitorot Quran kadang tak sami ben seepekir kaula ben ajunan. Beda orang semikir pocur orang setunya na banyak pangkat tatengki aben sehat nak foto bedeh kena mobil genteng sepeda motor cokop ben bagus namun mitorot Quran Al-Quran belum tantoh orang tikati penikah tamasuk deka Quran orang si ontong paling punten apa orang seontong penikah berdasarkan Quran abeen ipamudah keangkui asokor ke Gusti Allah nikah tandena orang bekal ontong nikah sokor penikah ca Arab mon ipamadura asa kelangkong orang penikah bisa asa kelangkong manabi bederomasah ce abe ereng paringi keng mon pon romang sana oleh nabe tibi malarat si asokora. Contoh, abisnis sukses romang sana oleh na pentera pikiran. Abe sehat romang sana oleh na olahraga. Abe penter romang sana oleh na ajar. Abe naik pangkat keng karena bagus lakoh. Abe soki keng karena bejeng lakoh. Jadilah aku na pangeran ni kapas napa mun sadejana oleh nabe mila naptina mator tandena orang sebekal ontong dedenah aromasah ce aben kudu asa kalangkong ka Gusti Allah rakera kaula ben ajunan penik ketamasuk si asa kalangkong pun apa punten tengeni at-tahadduts bi ni'matillahi syukrun mon seeka benta parkar sekus bekus dari paparing Allah kenika berarti asokor keng mon seeka benta sebe cuba kenikanya mana anguk-nguk ni bila long polong ngak nika tengku cerita nabas saya cerita penyakit ada boleh ngoncur ki pada ban gula ni gendepak langsung boleh aja sakit pak cet benyaan ngok-ngokan manusia menika Pak. Padahal sehat gaul setahun benteng ni keberak mulai beeri sedak nyaman pon ledepak ke Isra Mi'raj cerita nah. Along polong pada ben penika bede sejet pecetan betes. Bede sejet pecetan toot. Cungkun te cerita penyakit. Nika kan benia sokor nih, anguk-nguknya man. Beda si acerita ke toot, beda si acerita sake tombet. Padahal jan Gusti Allah been
Kalau umur saya tahun re pasehat malo lo betes sebentuk otak. Keng tak tahu manila ke bela ke orang je, cek sehat. Ben perak sakit bengki bengak dia. Cerita nak gele depak ke tahlilan gele. Padahal bengki bengak jadi sakit tak le seminggu bela kanan. Saya tahun ben bengki bengai baberes ben sengkok. Buja setengah kintal le songkol le ke tibi. Tak tahu mani ke bela ke orang je, cek ben sehat. Keng perak karena gara-gara urusan sehari semalam ri sakit toot. Kalau depak ke Jumatan jere tanah. Can pangeran kok mak pah katon cek cerek en ke ben dia. Mon si kus bekus tai ke bela ke orang. Keng mon si cuba teti saya ke cerita. Selah sepeni kecung cubaan pak cerita nak kerja. Ya tang di tombet lah seminggu tang di tak kening sabuk ke tanah nyilo nyaut setong na boleh. Iya, gerak seminggu ke cerita. Ya tang di toot sabulan lah tak ning telko je. Nyaut setong na boleh saya tuaan. Ambu. Saya nyak cerita. Ya tang di tengah 12 tahun tak beres sekali je. Ni kan cung cubaan cerita nani. Padahal seteti seneng ke Gusti Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ni kalau kau baca keng abe tak nyangke pak. Seteti seneng ke Gusti Allah panika manabi se kusro se ke cerita ke orang. Anikah seteti seneng ke Allah. Pada ben opama pane, pada ben kule barengi jaket ben Pak Camat. Opama panika. Depak ke kentoy tanya aki, mak genteng jaket ke, beri Pak Camat. Lakuna gulaku konjengan boleh. Kita nyaki, mak genteng jaket ke, beri Pak Camat. Mare duhur ngele boleh konjengan, mak genteng jaket, beri Pak Camat. Mare isak konjengan boleh tanya, mak genteng, beri Pak Camat. Tak usah ke bela ni ke Pak Camat seneng. Tak usah minta boleh punten, beri Pak Kun, muntah lagi boleh Pak. Ana bobolan, kebela kau orang bagus Pak Camat. Ya Allah ngak ni kaki ya Pak. Mun se ke cerita papareng bagus dari Gusti Allah. Allah pani keseneng. Ben ajanci Allah. La in syakartum mun ke cerita bagus sedang papareng je. La azidannakum. Tak pirak nengi dunya je, nengi akhirat bede boleh tambah aja dia. Jadi mun cerita si bagus. Parapan banyak besar, abala kata tangke, beni parapan live saya cerita. Keluru ada. Lele kabala ya ko oleh nabuja saya tianja alhamdulillah pentenan oleh 42.500. Tang otang perak 2.500. Akare 40 juta wak kabala saya kata tang kedima bimi bede sengin jemah lakuna balakuro ke Roma. Area sokor ya. Keng ajeng-ajeng malengnya. Ku keng malarat saya ngani ka Pak. Saya tadi cerita bila buja tak pajuru. Bila tak ada saya melia buja na. Nengi di mabai cerita na buja lah pastilah. Dari kuk na kuk buja ada. Nengi Jumatan, nengi tahlilan, nengi mulut dan Isra Mi'raj, nanang kok rokokan gulaku saya ke cerita, buja pasti. Padi ni pun bagus, tak pasti banyak cerita. Wah bila ke kantekos, rami cerita nah. Ikan tu beda manuk juga, tukang ngakanan padi kurang. Beda. Tengku tak apa gelan ke gapi ke manuknya. Mau napak kopak aurak ke manuk roh, beni berak ngake manuk, kena ben ngok-ngok roh. Lebuk tiaki, jangan manuk, iya rengkok tak tahu namen padi je. Keng berak takdir engkok cet pangakan padi ben pangeran. Nya lagi siapa Pak? Pada ben koceng akan suko, nyon sebora, cek pegel ke koceng, cet takdir koceng roh Pak. Sambian nengi depor abolong beda tahu beda tempe
beda wortel, beda apel, beda tarnya, beda cuko. Selain tak ili guli ban koceng, palor cuko ni kayak gemet di pada sekali. Jangan sampian lah kurang ajarong ku koceng ria. Muntah hu tak ili guli ban tempe, palor cuko ria saya pos-pos di pada. Jangan cuko kok tak terojak le milih cuko. Kencet letak derang kok ngakan cuko taning ke tahu kok. Nyalakin apa sehera pak? Mila nangireng kau leban ajunan cung asok koran. Tanda nareng orang sepas teh pawontong ning akhirat pagi orang selebur asyokor dek ka Gusti Allah. Tanda na orang selebur asyokor ka Gusti Allah cerita na beni cerita anguk-nguk. Cerita na cerita fokus. Yati nama yu pokok lah beres kan laraja paparing Allah beres ya. Ngaruh apa? Malah sampai beda bunuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yarda. Ni redaksi na kule je saking ipamatura. Setong orang repas teh ikarida ibn Allah. Setong orang repas teh ikani sereben Allah. Nginum masukoni bismillah mari nginum alhamdulillah. Ngakan apa sekoni bismillah mari ngakan alhamdulillah. Jiritan doreng ikarida ibn Allah. Sebab pun tak kengi ikani sere pak kalau paeh semaja bismillah. Adrab ka ro tak keng polan letak sengaja ngoca alhamdulillah. Dret alhamdulillah. Tak niat si syukur aja. Keng tak sengaja. Pada ben sampian ngoca astagfirullahalazim ngiding mo nya nakelap cendoran. Aro beni keng niat nyo ono sebora tasial. Karena kadang ingat nih ke kau di negau ben sampian. Nyon sebora pak. Kenikmat dan beres menikah. Nikah papareng asli dari Allah. Tak ning beli nikah pak. Tak ada jualan na beres nikah. Ada jualan na beres. Dokter jual obat pera. Beres andin Allah. Obat beda. Keng belum tentu tadi beres. Cek saking asal obat bisa mendatang beres. Soeharto tak mati pak. Tapi karena orang minum obat belum tentu beres. Sebab beres andin Allah. Beni andin dokter. Mila nakanten gula mator. Beres nikah papareng asli dari Allah. Toman minta beres gula ben sampian. Rang-rang. Keng sabenare beres ben Gusti Allah. Cek tugas lain. Kaula nikah iman kaman acarita nikah karena nikah cerita si ongguan kaula tak aboy keboy. Kaula keduan kancah nengi Kuala Namo, nengi Medan panikah. Atam ke Singapura karena gara-gara nyon sapora. Cilen pas tak aras saban punapan alias tak uning bi dena solar ben kopi jadi nginum solar ben kopi rupah pada geres na pak tak uning bi dena eka mate ben endrim pas pada depak ke Singapura dokter nih pak kanca gula si sakit ini ke dokter. Bencan kulit tanya ki, lo ragi, apa bencan? Iya nomor situng saraf can kor. Nomor 2 banyak kuman yang menempel di lidah. Can kulit yang efeker, mon pasal kuman jadi, bedenaman kuman jadi pas mati penyakit. Ada tekun ring di sana ada sakit kekapi je nuah. Ika amma bedereng kanto maka dalam ambiin re marena imo abeco gelu singa kana. Ada mari ngosot sape eka ma beco gelu si aroko ada mari ngosot sape ro aja tepak nengi monteng rug-berugben celat dong aro solat ro kon pa ada tak aja bawa man kuman re aja re mari na alakong apa mance ro dukan tengang kui sabun si abur si mari tocer nyander ngakan yo pak ada man kuman Anikanya teja ongguna sehat panika papareng pak. Beda dokter sejot cek ngerti naruwa kakuman, abot copon lah cek bersenang, capok beben man kuman deh. Beda orang di sana dinari, tak tahu cek rokok cap apa lah tak itu mau cap aja, sedot pun bang kena tak apa keluar kosah. Nyaman, re tak bawa penyakit penapan aja. Ada.
Mon rokok seandin pemerintah kan beda tulisan ning luar. Merokok dapat menyebabkan kanker dan apa segala macam. Kayak mon rokok nreng kantuan nih kata dia ecap ada. Cacat beda plastik impak. Ada yang ngejebok kanker apa dah. Iya nyaman deh. Mila negara abdi namator ngireng pamuda sokora abek penika paongguan ke Gusti Allah. Nyata aki cek kau leben sampian penika sagalangkong ke Gusti Allah. Paling punten leben cara cek pati nguk Bapak. Cek pati nyak benyak cerita angen ningih nguk kau dian ampon. Pak. Belum tantok orang seodiin pada ben karep pak abeen areng kocur. Belum tantok. Nyon sebora nikah. Nikah rumus nikah. Odi sebagus nikah kau leben sampian atoro napa sedetih atorna Allah beni Allah paksa atoro karep kau leben sampian. Saya pikir-pikir nih kah malam nih kah bon kalau sebolo bon odi sebagus penikah kau leben sampian atoro atorna Allah beni Allah paksang atoro karpa kau leben sambian. Ya Allah, kau mau katuku nih ke Jakarta. Saya si gerus awas mentak gerus. Kau leben sambian kan romang seni nggak nih Pak? Atani pokon si sukses ah. Di marantos belum. Tina ciru kapuru. Kula oning cerita nah embung nih kita kerdepak kayak itu diri aci bu nyon sebora kayak itu tahu saya nyon sebora lorong aja label cet begini sebora iki kon cokok makita nyon sebora cet lah pakun ngaruh embung keng kula salut pak nyon sebora kau le salut dan kau le ngiding cek embong penika oleh naswadaya kau le salut nyon sebora ya kau le man acareta penika ajunan menebi pas asadeka celen lorong canreng timur embong canreng kantoh sakelan boy ken kiamat tak kira tade gini Pak. Kula cerita nggak nih kak? Nengi compok penika beda orang asadeka lampu, cabe neng ipat tuna pesantren, ning uning lampu penikah mate. Orang ngasih asadeka ni kalian jalan pak, aja nggak orang kampung tisah di lona pesantren, ning uning puasaan kulaku, entar ke compok. Beda pun apa pak Ji? Tak langkong kiai abdi nyon jujur ajunan kayak itu boh bila betul man lecek kan biar cek gula tak teman lecek mak pah minta jujur kau ulam biar bepunten ke tak langkong tebuah ki kat itu abdi nah samulai odi kantos samangken tak toman amimpeh embu dateng ke abdi nah padahal ampun apoluan tahun embu abdi nah saya ada umur keng sebelum apasaan taker pak kalih tak kahela pamu tak pak kali telo kali datang ke mimpi abdina pas beda debu seka itu cong tulinya habis ban ke dalam lampu saya ke sedekah ben saya sabe nengipat tu arwah mate entare mun taker telasan ben tak depak ke pesantren kok tak rida di anak ben engkok ring ngampong jong ngampong Jember kateraan lampu saya sabak ning iksal jalan sal bedereng lebet iba bena lampu jadi engkau melu ganjaran sebiasa na orang takok karena peteng gara-gara lampu na been jadi orang buru tenang aja jalan tenang orang ngiba manfaat kasih engkau jong saya beda ngilum kopur ya mun takar telasan bentak ke pesantren tak rida aja kok dia nabar kau lah mator pak rakerah cai pon acin apa nika rakerah kak dito mimpi seleres pon apa punten ke nah yu teng kulambuna mun mateong kui tepak berarti mun odi ilecek berarti dah kan berarti mimpin
Sabelum na mimpi, terosaki muka jaket gula gulu. Oleh male temu je giait nawa saya maket jaket tak temu je giait. Gila gula nong nyelonong nih gantong ada orang nyapa sekali ke gula tu. Kau le sering kau jangan tak jorok nih kesering pak. Banyak orang saya maksa kau le kang kuya sorban. Taan nukian karena gelu taat tu kian. Hanya manan ngak nik kau le kian. Ketika cereng tak kau tu temu cek kau le kian. Sepenting bila pon yolok kau le semangkat ngak nik. Pon, terus lagi cerita apa nikah. Ben panika ongguan, acin apa nikah ki odi makin, reng sumenep. Gampang cerita ngage ientaren depak ke beban lampu. Odi sakelara situng. Sekakala situng. Yodi situng ternyata odi lampu sepat cuman. Ya lecek berarti mimpi nampian baci. Ya odi nikah. Masa keng lecek kami picik reng teker lebih dari itu lokal lega tu guys datang. Ya tina muncul pon lecek. Setan berarti saya datang. Ngake paleman nening oning bede ketua pengurus nyantur. Bede pon apa gak ditong aja. Anje Pak Ciria amimpe lampu saya patur ya mate. Ternyata anje jadi odi. Can pengurus. Kak dinto chat ki beeri saya gende. Bener berarti ke can Pak Cina mbian lopot benih setan kene kah ongguan kene kah nyon sepora Pak nyon sepora ten gula non gelen non jan bengkat urusan lampu ya sebaik telepon dari alam barzah urusan lampu telepon dari alam barzah coba pikir mak tak tenang kenapa boleh pas diri gantung biar tidak sekali lambuna muti pikir selajat lorong tak itu mau betes saya embong penikah pas sejen tak pasang na lampu sekali mak boleh orang jengkrek takut sile betul Pak keng kau le betul-betul salut kareng kanto penikah ni keurusan lampu Pak pun apa boleh ajunan asadeka embong tak usah andi romangsang iman pese kangkui pekeluar mun aja kepentingan masyarakat kentina kiamat dalam pana sampean kini kita kira ada salanjeng beda orang lebet neng embong sampian panik senorok nyompeng aja ngegebay embong milo genjeren kan kiamat Pak mun lampu beda mati nah keng mun embong sapa ngis embong iya mun tak kes tibi sageng laku na sudu malam nila na kan abdi na motor kau le salut ongku kareng kanto panik tegar beda debu diri cihla kak itu kurang langkong abi 700 juta aja genteng mau nih beli mobil betul ngatos ya genteng ngongku milan kan abdi na motor ngireng pan ponapan mon keng titi para tuna abek ka Gusti Allah tak usah mang Pak tak usah mang kenikatan dena kula ben ajunan asokor paling punten nah cak ngok karena kadang orang tak pada punten le Isra Mi'raj nih saja Isra Mi'raj ngunjung kiai di makna ngocap mon canang ko paling penting Isra Mi'raj ya salawat maka tak jengon kiai lah bila ngak yang burung tak Isra Mi'raj aja lah berarti cet beda tukang ngenduri cet beda tukang matanyeng tukang semangat beda sidur ngenduri cet beda tak kira tak ada mulai dari zaman Nabi Adam sampai gen kiamat pasti beda Musa beda Fir'aun beda Ibrahim beda Namrud beda Nabi Muhammad beda Abu Lahab Pak tak kira burung tan cet pakun beda masjid panika tak kira tak ada masalah pakun beda masalah kentin biasa saja dan kula sering maton nih sebelum ada Pak kami Mi'rat sekecil Mi'rat ini kan urusan apa jeng muncul lah bojeng kepi mari Mi'rat lah berarti sampian mon rebu ning masjid dua ni keperlu rebu dua nih ning masjid nomor situng tukang adan tina makita apok pak rebuan dia imam sabab imam mah ben makmum mah kencereuna pada Pak
Sanaos beda kautamaan mungku dek ka imam sejat ongku lajak jadi imam. Ken nyon sebora. Kenjerna imam ben makmum padoh. Mon imam oleh sebolo makmum ayo oleh sebolo. Sanaos sa kautamaan jadi imam beda. Ken silain kenjerna tukang adzan wah. Lain roh. Atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Paling tinggi, paling lanceng le ergu laku ni hari kiamat tukang adzan. Tapi benih pas pada ben banyak pada ben penikah. Sabab pagi pak nyon sabora yaumaz ziham. Zahmah ni ka maknana selak, apok tompok, acek lecek orang penikah. Sehingga na orang setukang adzan anti macet ben anti selak. Setong gini kapah, nomor 2 lebih semak ke swarga dibanding yang lain. Mungkin berak rebuan jadi imam kenyon sebora. Napa boleh jadi Fatihah tak pati pancas boleh kanem biar. Pas apok pak ngampar sajadah ning ida ada. Lu geluh. Mun maca Fatihah gi pada benreng beli. Sirotol. Mak pada Fatihah cetolan jadi. Ngucap tok boleh kena kita tak tahu. Nyorot geluh. Tina makia sorbanan. Langalah. Nyon sabora dan gula karena kat nyon sabora pak imam ni kata dek gejin dek meneng Indonesia tak mau ni Malaysia benda Indonesia tak ada tina mak kita abok pak tadi imam amon reng adan rebu tak pun apa putan kikeng pas sadar mon suara cetak lebur kayak di ngaki tina mak kita pati abok pak iya kan cet sepaling fokus reng si adan benekat saking reng adan beda caran apa beda cara orang adan. Iman kaman gula motor. Sebanyak lopot ben banyak salah adan sobu. Kadang beda orang adan asyhadu anna Muhammadur Rasul. Beda ni kah? Sebener Muhammadan. Marara cek pah bok tebekan kan. Malu cuma main sebut dan reng dina. Yang tidak tersinggungan gitu, tidak tersinggungan. Nyon sabor Pak. Orang ngaji penikah cet nyari salah na abe. Orang ngaji nyari salah na abe. Mon niat ngampua ki bener abe, ni ketak kira titi ngaji tan. Jadi tak boleh tersinggung orang ngaji penikah. Sabab hukum pada ben monye na cem. Sabab pangak nikah ke kopeng monye na bakun do. Cek tak kira abe. Orang semelak sabab ngak nikah ke kopeng monye na bakun. Cek orang tak melak sekali, cetak nengali mulai lahir, sabak ke kopeng, pakun monya na, cek benih le jalian, kecek benih, cet munyin ruah pak, cet munyin ni ngak ruah. Le kau leben sampian nikah, orang ngaji benih pada benreng akacah, pola mi songot, lanceng salaja, pola mi lipen, kantil di bebe malolo, pola mi pola mi songkok mi nak ni keparlo na orang akacah le orang ngaji siapa ni kecukan saengga na kaula ben ajunan depak ke pengajian pas itemu salah na abe sakalanggong ni pak ya Allah salah kok berarti beri mulana curi sapora abe na ajunan tak tagar laku natan mangke ni sapora ben Allah pada ben kaula depak ke kantor ning oning bede buter ni kantor oke buter usap gelu oh pamah kau lepas gila ke sambian. Yang sambian niatnya bagus. Ika amma beda orang ngakan tak buter. Jangan jadi buter ke kepi. Ben beni bareng maluh punten. Ampun. Cung sadaran. Sabab montak pada sadar. Mak tegar pengajian ngak nikah. Darusan Quran. Nengi compok nikah. Nengi compok. Darusan Quran atau kar pak. Darusan wak. Hum ulul albab ulu jadi bacaan ulu pada ben ulaikah pendek ulat can se pangkal berdua un ya iya tapi jadi tak baca je mai tulis pun tak baca ya hari si atau karapa neng tak ada rusen tapi mau ni pangkal tak anda hari ya pasti itu disalsal ya bayi ngak jadi tulis keng tak baca apa perlu ni tulis mun tak baca berarti salah cetak
Enjak beni salah cetak je tulis nengak je tabis saja. Saben-saben doma mun tak temu ben wau mate. Ari berjalan ceng, bu mate bah jan. Bu ye mate mun tak ada harga tekan mate. Akhirat taruhan Pak saya gede buan. Kulaku entar ke jompo. Assalamualaikum atau karadakan daging sambi taruhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak langkong ke pabek tegas ho ko maajunan sama ken paneka. Apa mak kulak kuluju tegas. Ni kagaulah mari sobugi burung ada harus ke. Jan setong na lanceng, jan setong na wende. Kaulah taruhan saya gede buan ni kage. Tak langkong pabek tegas. Malebang ki je si kamaan si menang paneka. Jan gule pikir orang ngaji Quran ri palor kegenjeren mbek enri yai bendei taruhan. Ini kan milan akan ten gule motor ngireng. Jadi nomor setong rebu tukang aden. Mon aden lain genjeren Pak. Saking petepak sekali. Kauleman kaman motor, saya ko salah kadang subuh. Salatu khairum minan naum. Saya bener sholat saya belanceng. As-salatu khairum minan naum. Bener. Orang rungat teh. As-salat. Jadi ngiding ka orang. Beni naum saya belanceng. Naum rotedung makna naum. Salatu khairum minan naum. Orang ngiding naum mamalolo. Cak saking ibu madura roh. Tedung. Ya saya tak ketondu buru lep-lep. Berarti salah malolo tukang aden. Lu celun laknya laki. Empian tak noro aden noro laknya lagi. Nguti aden sekalian belek. Le temu je beremaan karpa. Khusus ke tukang aden salah tak salah pagun oleh genjeren. Pokok pagun aden. Si tukangnya lagi reng aden tak oleh panapan. Tompes perak taunya lagi malolo. Pengo aden nama kela salah. Penting tukang anilai. Lakar mon teti juri ini kegempang Pak. Tak imu sekolah teti juri je. Salah aja dia. Yeah. Arona pada saan. Pada sama jauh Pak. Tak usah sekolah berani ngaruh aja. Orang sebuto sekolah, orang sebuto ngaji panika, orang sejat mata paaban. Titi tukang aden. Oh, salah berarti kok riberi modern. Tak usah ngerti na opo deki Pak. Si kaso sami pa tada si aden na deki dia. Alasan na mi'rat malam geluh. Dari barak sal-sal lagi yang mendengar. Itu nomor setong tukang aden. Si nomor dua mungkin irbu sampian ning masjid panika. Ya tukang sapo na masjid. Lain gencerin aja deh. Lain gencerin aja nih Pak. Beda setong orang bini sepo. Cet biasa asaren ning masjid. Karena tak keduan compok. Ning oning orang bini panika pas tada umur Rasulullah tak ngageli. De emak ebo selaku tedung dengan masjid karo. Ampun set Rasulullah. Boh, mak tada siapa lah kang kok je lah set. Eki je reng set na malam Rasulullah. Boleh je yang pera urusan embuk panika. Setakar abungok na ajunan mek tak ko agenggu. Atraki kama-kama kok Rasulullah parlo asolat nengi kuburan Pak karena gara-gara embuk deh tukang sahapu na masjid angkep tukang sahapu na masjid. Jadi pikir. Jadi dua deh mungkin berak jadi imam dan jadi makmum. Lu cek lun jadi imam jadi makmum. Apa jeng gelu. Jadi ki perempuan dah pakai imam ke makmum irus-urus apa jeng tak apa jeng. Orang sepas tak apa jeng rokat dengak nikah Pak. Engkau relambe tak avejeng yang di otang. Ya setia kok lah avejeng yang di otang ya. Jadi oleh na avejeng riapa. Ya. Mak keton mudeen oleh na alak kok tempeng avejeng dia. Sainggen lebih hosok kalakong penting semangat apa jeng ana babol lako katon lebih muda oleh nagaba penting ben bejeng lho Pak ore mak lengar tiga uleben sampean nih salat bejeng
panikah rizki akhirat. Cet asli paring ngaji ning akhirat ban Gusti Allah. Cek pong ngambung ini itunya Pak. Salat pejeng panika cet wajib bagi ben Allah tojuna salat situ ngakak kui ngosot tu sana kau leben sampean. Rasulullah saya bu. Orang mari salat subuh ekosot kapi itu sana. Mari subuh ala ko tusah salat duhur ekosot boleh ben Allah. Mari duhur ala ko tusah salat asar ekosot boleh. Niat tak niat senyoon sabora. Nyoon sabora tak nyoon sabora. Hoso tak hoso, mangkat tak mangkat perasaan. Mungkin dah bejeng ekosot tu sana ben Allah. Mila napas wajib ki 5 kali sehari semalam ben Gusti Allah. Keng karena Allah tak terobit abidah makneng tu sana kau leben sampean. Tu sasakoni kosot ben Allah. Tu sasakoni kosot ben Allah. Ada libur mun bab solat Pak. Ada. Make beten tak ni ngagulih keng pikiran beres pakun wajib aja. Dari saking Allah tak terotu sana guleben sampean tak noro gelem kopur. Orang mungkin indah solat tak noro tu sana gelem kopur tan Pak. Kosot ben Allah. Kan solat tu. Mila na cek pas kau leben sampean di perasaan ni beni mak cek kesereng abab solat dia. Apa mun pa bedeli libur sekecil beleng. Ada makai perjalanan jauh leben sampean, makai para panengitas pesawat, tina maknengitas kapal ombok selang pejedul pakun wajib salat. Tina makai pun tak kelar sekali. Kelar mancing, mancing, tak kelar, toju, tak kelar toju, mireng, tak kelar mireng, agentang. Akeng mau nagentang bini anda abele ke lagi nak geluh. Ongkuan ni kah? Kulit tak bentak sini beni. Abele mas, engkau ria solat ya. Iya je lek, ya. Maksudnya si laki mi tak tahu juga para pana bejeng. Gitu. Ha jangan mau dengar bela. Maksudnya mi le sudah pai gerem mak wa. Mak urusan bejeng, urusan apa sasonat amit ko tu laki. Mun laki na tak perjalanan jauh. Keng mun pon jelas mangkat ke Kalimantan lagi na pah bejeng ya basah. Keng mun perak beklim-bek ni gantuan lagi nah. Mun keng sampian panika buk tro apa asa sunat Senin ben Kemis abele gelu kasih laki. Mas engkau muni beki lakuna hari Senin re apa asa. Iya darap aja le. Ana apa bola? Mi ka puto bena bolan. Ongkuan ni ka kula hokom pa pun. Kula man ka man tak tu manan bentan rusuh butan. Mila na kanten kula motor. Ngireng. Salat panika. Mun ki kelar mancing, tak kelar, toju tak kelar, mireng, agentang. Ani ka mage. Cet tak kelar pan sekali berak tahanang ngasi bisa gulih. Salat ngagui tanang malolo. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamd. Maki kabel akang carangkang nin mun pikiran ki beres pakun wajib salat. Karena pangaterona Allah cet ipata akaria sekali. Sianya metu sering muslim ring mukmin. Ani ka mangken tahanang pun tak bisa gulih mage. Perak bisa melak ben ngitem bedewen penika orang. Salat ngagui bulukot na mata. Lak metem Allahu akbar ngitem boleh. Sami Allahu liman hamidah ngitem boleh. Allahu akbar ngitem boleh. Mun pon ngitem terus bekabit gegep ngak nikah. Mun kacep mate berarti. Tahu sapak mun pon lemate. Bejeng aki pak. Milan kan abdi na mator pak. Le sewajib mancing solat fardu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mun kelar wajib mancing. Lain na duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maki kelar oleh toju. Qobliya ba dia? Oleh toju. Berarti ya tarawih. Maki kelar oleh toju. Oleh toju. Mak katon toju ke kapi de tengan tarawihan. Engki keng lain. Mun mancing tarawihan kencerna satos. Mun toju seket. Mun mereng apa boleh tedung itu bang? Ya ada siapa? Ini benih. Milan kau leben ajunan pak. Mun ki paringi kelar je kaje ben Allah si asolat je panika sokore ka Allah berarti kau leben ajunan panika ki kani serre ben Allah. Ngocak orang si tak enceng asolat. Iya mun malaikat bed. Mun tade. Iya mun neraka beda, mun tade. Kan berak kere kok tepel kok ben siapa aja. Karya Isra Mi'raj, urus-urus tau le apa.
kare si matan ni jeng melanjeng leer si ada noi urus malaikat ada orang mon adelil ngak ni kata ning beli ngagui Quran pak tak medas takiratan mak boleh cema gula ni kasih penagu mik makin jujun wali tak kira medas mon kerengak ni kata sebab kenikannya kufrun kenika menutup diri ampun abaan menutup diri dari kebenaran tak bisa kenikatan mun beda orang pada ban kenikah ajak ngopi ya ngopi dulu ya tunjuk dan ya pas kabela cong engkau apa jeng engkau apa sah mate laku na sadu malam engkau ternyata nengi kuburan tada malaikat ngop nyongop engkau tadi masalah aja lesona apa jeng marilah sila beri kok pada ben datang ke silain pada apa jeng tak jale ben orang je lah para apa sah mari kialah jeng kok lah telasan mereka lempian nyarap kok mati tada malaikat itu tadi masalah kok hari engkau siapa jeng ayu ben kare saya tak apa jeng been kadung tak apa jeng been kare tak apa sah karena tak yakin je malaikat beda mati been lakun pas keluar ongku malaikat beda nyongop mongkar benakir kare seepes ke pasagi nengi dalam mereka mon pon tak apa jeng tak apa sah make pon orang pak poloe busi atah lile kentok petok sekali tak bisa pak pakun kena peski pasaki ben malaikat tak bisa dan dina mak kita ker alar pesina sega sedekah mun tak bejeng tak bisa ada cerita nereng tak bejeng ni langsung masuk ke surga wajibnya pergi ke neraka bila kadung lebet nengi neraka paling sekecek belung polo hukubah situng hukubah belum puluh tahun. Ni kebeni masuk pak, lebet nyebrang. Belum puluh hukubah, situng hukubah belum puluh tahun. Belum puluh kali belum puluh 6.400 tahun. Tahu sami cek kalkulator, kau lemah lek nengi motor po. 6.400 tahun sedeng odin kau leben sampian perak saiket sabitek petong polo bulung polo sangang polo mon depak ke 100 orang mangken pak polo reku bon oleh taning keliro kakan sekoni eporo pa ben 6.400 tahun Masya Allah mila na jet usaha jaga aja pak karena kau leben sampian tak hosok tadi kamu mau dengan apa jeng hosok mian hosok apa aja ya lah pada ben gula berarti ya din jet sakasa na jubah Allahu Akbar make pera orang ngasih nyong sang nyong let ngare orang ngaleng tin keng mon bisa je beri les tolesan masjid ngare re bahasa be ning ada ngare baca je dia tak kira burung je sabak ning yereng sabak ning dina apa boleh bah ning ada ning disa orang mangke gimon reng lambe orang Arab roh apa boleh reng Arab ngerti kasih baca Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati aro paham kasih baca mun kula ben sambian cak mulai dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum tak ngerti apa sekali je ya apa sih bede baca pera ngak jadi bah tebak ke pengumuman je tekuk senengetin jadi mun tak apa dengar apa aja Allah sisa kas bulan ini ya. Dari pengeluaran sisa kare 12 juta banyak berarti kan sapong kule ya sinekuk dia jadi yenjem majerilah taning belang cecelan kabang tak majar dia apa boleh pak nengi sebelah negeri kepada pananggelan pak sal jadi pak Allahu Akbar Masya Allah tak datang ke 13 betina saja ya kawan jaga je enruantan cek jadi benih salah na pananggelan benih salah na pengumuman kau leben sampian apa jeng tak nyangke je pak orang yang solat pani kasih bener ngabes ka pasojud benih jen bahle tolian ngar jeleng ngardub ke mandiman
Cek reng lampu si ajalan ro kadang le sebut ni buna tas ni disah. Temu gitu. Oh ngak berem abaj Allahu Akbar. Bocah si ajalan ro. Matikan HP saat harus sambian tos keluar apa boleh mah. Karena orang ngebejeng ini kecil pada tukang genggun pak nyaman khinzab muntak keliru gulu nyaman khinzab kini kecil asokola S3 khusus spesialis jurusan agenggu orang ngebejeng ada mun renga tahlil tak rok norok mun kenikah keng mun bab renga bejeng tapi saya genggu mun orang ngebejeng ongguan mun cema-cema gulu benem aja tak kira genggu aja lah. Bemayu nak tak ganggu dengan bejeng cina. Siapa sih bejeng? Hodri tahu saja tak kira aja jadi lah tak kira tepak ya bejeng aja. Napa boleh jet pas tak nganggu itu maknina belekan. Tak usah ganggu jet iseroban setan. Ongguan pak bedo orang jet ipa bojeng bejeng ben setan. Ana apa bola na bejeng jet sal. Saya paling sal ya deh jangan suara lu jaga lu. Re mulai tak tuju malah lo. Ya dah, Arya kadang sejarah ya. Yo, marah besaki gelu sekecil. Aduh, gula menikah tak pate. Kau lemon kadang apa sebentar apa segini berarti apa ngangkep. Gula ngocak je gila. Kita mau je gula nikah asam lambung ki buru maritipes. Wah yang enggak apa nyaman gila cukup roh. Beni ku beteng. Benteng. Hah benteng nyaman. Kau le paling nyaman ke geruah. Keng pas bude capin nani di atas. Duh ya Allah, berem mata bu recaan kula ning beke. Ya ngocak kula gaci gila. Penyeng laki capine ge bemule deki ban kula rumah. Ya der bener. Enten sakoni aja laku na gura aku laku. Kau le tak tahu dusutan. Apa madungan dua garap? Penting kula tak miloh. Enten kulit tak todus tan make ki buru depak ka kanto kulo bengok der benderan apa lo kulo paling nyaman ka penting gini keng bede capin yang di atas tempeng kulo nyongronyo parapan nugu mik kan bengok der bender tina make sekera ya masa pas sekera ongko ya beda keng seporan malah tak penting ide sampean ya mak are penting yu apa zaki beda orang yang kebetal solat tuh mulai zaman kanjeng Nabi ana apa bolan tak tu maknina lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Allah alhamdulillah. Tak nengeneng sekali wa Pak. Saya kocak tu maknina ri kan nengeneng. Allahu akbar. Nengeneng geluh. Sami Allahu liman hamidah. Nengeneng geluh. Allah paling sakejeen nengeneng maca subhanallah sekalian. Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Okor nengak ro beni maca subhanallah malolloh. Ari ongguan kan mak le paham re. Allahu akbar depak ka bebe nyeting deui nengeneng geluh. Paling sakece okorna maca subhanallah sekalian. King mulla tak depak ka seka maksud macare sampurna taker mak beni eka sangu diri atas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah subhanallah sami Allah man hamid rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi Allah subhanallah. Jadi nyaman eka sangu sal jadi Pak. Saya nggak ambuih iman le tak kerenyung sangyung let. Mun beda orang nga salat nga gini kecil cucu ban setan tambah boleh terus kan setan ada apa boleh nah romang sana abon tepak saya kena bila keluar karya ting tuting kau orang are ring neraka ya are ring neraka ya romang sana abon bojeng paling banyak padahal sal bojeng aja dia nah you pikir ngaci mun berak ngaci nang Isra Mi'raj malolo bila saya tahu bojeng kadang ingat gini ke kadang mun hosok atau saben tak hosok di nama kita hosok pokoknya tu makni nana tepak kadang bereng seni beni gak ruah usolli fardal usolli berak si li beli tepak kering si was
Sulam tak ngaji belah kanan was-was setaning belah. Lalau. Nengeneng mun si tak bojang tau sarok norok. Usolli panika parloh. King nyon sepora mak kita ker telopot tak jadi betal lah. Usolli panika hukum sunnah. Beni tak ibaca mila ngaji. Tamasok syarat ta orang abojang panika tepak kau tu oning ka masih sunat ka masih wajib. Kau leben sampean tak oning ka bidan pa usolli fardal usolli lah duli mare bera. Ya mun ngi bengkon nyaman, mun ngi masjid. Karena ganggu kau rek usolli fard usolli jangan kanjana. Abojang berbebiki mak ika bojang sedek kapi. Deki boleh. Iya. Penjara. Beni kula beni aben tak was-was. Kadang parkar sejet kudu na demang ora pamalarat. Bede kadang sejet kudu ngastete pas tak ikan reken. Allahu Akbar. Allah tak duli dadi. Nyon sawo. Kadang tepak ka imam kadang. Muni kanto mi tade nih jompo Allah. Boleh. Can makmum mah. Tojuk gelu abid jadi biasa nanti. Iya. Arolena setan, Pak. Mun sampean tak tuli dadi usolli benallahu engki mun ulama kona cet ngantos mancerongku. Allahu Akbar. Ongku nyareh bermacarana abe dan pada orang muter radio kona wa. Kadang talebet ke kanan, pabeli boleh ke kacer. Kadang bila tepak mancer jening suara nafas. Ulama kona. Mun kula ben sampean tak usah manceran, tak kira mancer aja. Penting Allahu Akbar. Iya aru setan. Allahu Akbar. Kurang lanceng keton ya jangan setan. Beli boleh. Allahu Akbar. Lanceng gelu jadi ya. Allahu Akbar. Cerpe keton kurang komok keton. Allahu Akbar. Komok gelu jadi lah. Tak duli mare aja. Sepenting le cupah petepak. Keng sengak le, mak. Eman kaman gula motor, penting gula bentase lain. Sampian mak kita kerbusan sing dingaki gula. Mun mi raden, ipakun lah bentabe jangan kok. Makile depan deh. Sebab ani kadang sejek parlo naga gaula ben sampian. Ani kadang sejek parlo. Orang mun keng tero bejeng apa ni khusyuk ben katerema ke masjid. Mun la bejeng ke masjid katerema pasti ka insyaallah. Katerema pasti. Insyaallah. 10:30 lah Pak. Beni mun kau lereng sama mbian ni kesipaleman. Pahde Pak Kul berum pembian ke Jombok ni. Ya, marah Pak ongguan panika. Bismillah. Mak le bedo oleh sano sabon nang YouTube cek kerep panika. Keng pakun kan iulang bencen kula panika. Mak bede pak empak bacaan nang dalam solat ngas teteh. Bede pak empak bacaan dalam solat ngas teteh kenika tak oleh lopot wajib tepak. Karena ni pak empak bacaan wajib nikah pak empak. Nomor situng Allahu Akbar sede ada. Allahu Akbar. Kenika tak oleh lopot nyaman takbiratul sida ada setong roh wajib roh. Kotu kai ding ke kopeng. Kadang orang usolli na bera secung benyaan keng Allahu Akbar tak ding ke kopeng. Sekocak takbiratul ihram beni ngangkan tanang, beni asan dekep tapi ngucak Allahu Akbar. Bencak papot lopot lancang benden. Deki gara-gara sampian lulusan S3 bidang pertanian. Pas ibu beklanceng, Allah ambui salah aja dia. Kan kula matur eman kaman panika. Senga nomor setong gini kah? Lake abini Allahu Akbar tak kening baca ning dilem ateh. Allahu Akbar si pertama, kotu kay ding ka kopeng.
Bermamun tepak ke Allahu Akbar din kula. Allahu Akbar. Sami Allahu liman ham. Subhanallah wa bihamdihi. Beremaho mah acer. Acer bu ki, acer. Mun cema-cem gaule tak bisa pon mak ge ceng cila pon gera. Ada cila gera. Mun kiki jet mulai keli. Keng mun cila lemes kagapi. Mun cila gera tak ning ngeludu eber. Ajeri. Allahu Akbar. Setong. Nomor 2, bacaan sewajib dalam solat penikah. Fatihah saben rakaat wajib nikah. Nah, baca ben gula lagi bacaan Fatihah penikah. Cocok kaki bacaan sampean ben gula. Nah, gula perak sekedar pengumuman. Kaula nikah ngaji Fatihah kaki Abul mareh, ngaji Fatihah kaki Bashir mareh, nas Fatihah kaki Maimun Zubair mareh, nas Fatihah kaki Nawawi Sidogiri mareh. Depak ke Madinah, bahkan sebelum ke Madinah ten kaula nas Fatihah ke Kus Mustafa Bisri mare. Kaula beniking karena ebir pak. Kaula maca Fatihah, mun din sampian tak pada bendin gula, sampian lah ngalah, din sampian salah berarti. Beni mi pah pada madat tengah. Bumak salah Fatihah nama kairo. Mun din gula insyaallah punten etas helema kiai pon. Mimpa cungku tema datang tak bisa saja Rasulullah tangan di si bendera. Cungku tema datang tore. Kaula mah, kaula beniking karena ibir, mari nas he kaki ini, kamari nas he beniking karena ibir, mak le pangki je gula pun mari ajar. Baca ben gula. Fatihah ni kadri bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain. Mun tak tepak belekan na macam Fatihah pada ben penikah cengi mami. Kecepa yang cedla pada salah-salah Fatihah na. Pada taduk sing arti sekali. Bagi tak apa sahabat beulah. Keng mun ki beda lebih bagus Fatihah na. Maksudnya selain tak lopot pacet perak geresetong gini ka. Huru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ngakui ain. Kadang orang macam Rabbil Alamin. Aben alain. Mun Rabbil Alamin pangeran si angrato ni alam, sing nguasa ni alam. Keng mun Rabbil Alamin alimun maknana gering. Mun Rabbil Alamin pangeran ring-geringen. Kata re mak berem. Pas sampean ngucap, aduh, kok mak pas sari takok si abe jeung lagu ya. Mak buru sendiri ya kok ngiding hukum cek angker ani ke kona pun pak tak usah kitab kasih cek delem mah ning Safina apa nih kayak bahas ni ke kitab Safina kau letak ngiba kitab kau letak pati oning ke kitab kau lagi piraul le ngaji ni ke Safina ni ka Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin sebanyak salamun campo Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin mun campo emmi mau di kapi dua Ar-Rahmanir Rahim ma karena kadang diri keburu nak emmi mau baca setong Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin salah ro pak mun di luar nah solat kau tak ada masalah berak nengi tahlilan mun parpana solat baca badaban kenikah tiba betal lah kenikah ambu segala Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin mun ipa terus sak paudi kapi Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin ampun ika ngerti ki pakapuru wih papakun odi kadang si kapuru bila terawian ruah ruah bah tak itu mau konjok bunggel lah Fatihah mon aja jejat piraannya bersekalian imam mabera Allahu Akbar anyabai pada lembah mak le tak nyabai boleh can makmu mah siap ya romanggat dah berarti lah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin waladdallin arwah makmu mah tak muja amin je waladdallin jangan berak ni ibu iya ada
Senga ngastete Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka ning ini kasih banyak lopot. Iyyaka iya an tasydid. Iyyaka ipabek acen wa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka selopot baca loros. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean ngucap, malarat kelu hukum tangkok dia. Lah malarat kelu. Cek berak kaliro acen bah kaliro. Ya. Nengi mature kaliro acen kaliro ki ya Pak. Kulo sering ngobrol contoh nih. Napa bahasa alo sagiki? Kata Pak nyak kanjan aja dia. De emma jong. Apan mak tade. Kamasake man. Apa kamasake? Mongkak beja. Maksudnya niat tak besar, mongkak beja. Ini kan banyak kanjan nih kah? Beda beja, ternyata nebeseh. Beda beja, betul gini kah? Beja apa mang kada lalabet laku negana? Bener-bener laku nyaman. Beja, monetare balanceng beja kompoi, beja nagi air wah. Beda boleh beja lain Pak. Beda 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 lain jadi ya. Kan berak keliru ajen jadi ya. Beda keliru harkat berak salah Pak. Nengi matur nih benih nengi Arab. Mbak hari 15 20 sagemi ke 30 pantes ya lo mbak. Oba ke doma apa? Embu atau waan dia saikat sabitek petong bolo sampai mati. Oba ke kasro apa? Embi aso kompak dia. Beni pera Arab ning madureng lopot harkat ilopot iman kaman gula cerita nikah. Tina mak tagerebusan jejet nikah sia manfaat. Ngastete, senga ngastete, maju bareng pejengan benikah. Si masalah mat kau leben sambian gula kuni akhirat. Pas tak irus-urus belekan. Mun kasaba, iso ngobdu kali saare. Mun ka pengajian ngantos setahun sekali, an molot benisra mi'rat. Pabede ikanto tak kekurangan ring alim, ikanto tak kekurangan ring pinter. Pabede pengajian ning kanto. Tau sakit apa jauh, Safina. Malah je lah, terus lagi aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kata pati banyak silopot. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan kini kau wajib. Amin, amin sunnah. King amin maki sunnah si tepak ana lanceng mi malanceng amin. Karena kadang beda orang ana pendek mi malanceng amin. Arwa beni reng mintah mun amin arwa maknana jujur. Milan Rasulullah ndi gelar al amin maknana jujur. Pesantren nengi Sumenepnya mana pesantren al amin. Arwah maknana terpercaya benih pesantren para pana doa. Beda se ana lanceng ame mah pende amin. Arwah kiai na tak tuliambu biasa na. Se paling sal-sal Pak bila jampo diri ada ke budi. Amin 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 amin. Biasa nih tahlilan deh. Amin 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 amin. Ada repah tak itu mau coba berem bacaan malaikat. Ya Allah itu oleh seberem madin orang dia. Pikir-pikir, Arab, pemakai maca amin betepak sekali. Senomor telo, se wajib baca dalam solat, se kudu ngastete tahiyat akhir, tahiyat siri budi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Se ngocaan rakaatus oba. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ro'on odi wa barakatuh. Bani wa barakatuh. Ro'on odi.
Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kini ka wajib terusna sampai fil alamin innaka Hamidum Majid sunnah. Saya nomor 4, saya terakhir ngolok salam sekalian. Assalamualaikum warahmatullah. Balik na boleh. Pak 4 nomor 1 takbiratul ihram. Nomor 2 Fatihah. Saya nomor 3 tahiyat akhir. Saya nomor 4 assalamualaikum sekalian. Beniat oleh na Pak. Assalamualaikum. Makita tagar atole tak titi betal lah. Keng maki atole mbian merole debak kebun budi tagar. Assalamualaikum atay gay ding ka kopeng. Salah jan hukom. Mon keng atole yang atole pabiasa. Pokok lang nangali ka bau mon ka tibi mare. Mon ama mon pokok nangali ka kancah si kanan ben kancah si kacer. Mare. Tau sa tagar ka basagi sandal si bedeng ibabotor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang yang gila mengakapi. Atau assalamualaikum. Saya budi na nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan bah keris itu raja turun dari berak dia. Para Rabu si sami mulja malar mancer. Aku ampola malam semangkin kak ditungi barakah ben manfaat ben mancer iba pangki boleh ben Gusti Allah dalam perpangkian selain silakong sampurna. Sagak dito po na pasibisa ya toraki sa opama de kacangkolangan sa opama bede kalopot dalam hal po na pabisaos ten kula nyon sa borah. Kong langkong ganagi buru depak de kakak dito ten kula. Ngireng adua arang sarang doa na kula ben ajunan payakin pasteh katarem maka Gusti Allah. Pasteh katarem. Makita masuk akal. Eman kaman kula ngucaki. Doa banyak ipaburung karena gara-gara ipaburung akal. Orang nga doa ni kangampuwa ki kayakinan. Mila na paling semaan kabula ka Gusti Allah para pa na sujud wa huwa sajidun. Ana pa orang nga sujud mak paling semak karena akal itu ngep isabot ni ibun baba. Tak ngampuwa ki pikiran ben akal tapi ngampuwa ki kayakinan ka Allah. Ya doa makita masuk akal pa yakin. Kan kadang pikiran si marombu Pak. Ya Allah pada pagi cuken ke Mekah ben ke Madinah pada ben reng lain Gusti. Amin. Jawab tibi. Tapi oleh di mamon cema-cema kok. Cek katon tak kira aja man. Arwah sih masal-salan. Jadi urusan Allah aja. Urusan Allah. Mak sanga saya doa mun keng mang-mang janakal. Orang nga doa ni kang puagi kayakinan. Mak kita masuk akal pah penjelas ke Gusti Allah. Ya Allah, pokon sida Pak Gusti ke Mekah ben ke Madinah. Urusan lebat ka menumpak apa? Bila sih mangkat urusan ajunan. Mon bisa je numpak becak pangeran. Abid Mekah ben Madinah sida par. Kon ngereng adua arang sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Rabb sateja sing angkat tanangka dinto Gusti nyoona saporah dari sateja natusah. Dari tu sasi paling raja kan tos tu sasi paling kini nyoona sapora de kaajunan ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanang tada selebih ya Rabb dari ajunan angin manter keingin ngabelas beni sera ajunan dari tunya kan tos akhirat ya rabbal alamin. Sateja sing angkat tanang Gusti nyoona rizki lancang umur sesehat sebarakah sesampurna. Kong langkong nyo na rizki istiqamah ban husnul khatimah. Paleman de kaajunan ngiba iman ban Islam dalam keberadaan ni karida iba ni kesenang iba na ajunan. Allahumma ya Rab sapen sing angkat tanang ka dinto Gusti ni te penak poto nabi tibi sebeng de kaajunan. Nak poto na sing angkat tanang muka itakdir jumper tunya kantos akhirat ya rabbal alamin. Pacoko paki sateja kaputuan nah. Pakem pangaki urusan ben perkarana pasuksesaki dalam usaha ben tocuna pada paaki dek cita-cita ben hajat. Pacawaki Gusti nak poto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan. Pacawaki Gusti diri cema-cema kakorangan kafakiran ben kamiskinan. Pacawaki Gusti diri kamalaratan. Pacawaki diri sifat tera kebenaran ajuna. Allahumma ya Rab sapen sing angkat tanang Gusti ni te pebenga sepon nabi tibi sebeng si ampun depak de ka alam barzah.
Ngalar mantar serta jetu sanah isapora ben ajunan. Amal fokus ben ibadah namu kekaang kepaben katerema de ka ajunan. Satu jasing angkat tanang kuste sekeduan penyakit lebat belas beni sera ajunan muka tuli papangki bentampen beni paberes ben ajunan. Satu jase keduan kaberaan dari sing angkat tanang kak dinto kuste nyuona ongku de ka ajunan dudat se maha belas beni seran. Mantar-mantar tuli papangki ben jalan keluar ben kedemangan ben ajunan. Satu jase keduan hajat kuste lebat petolong ajunan muka tuli pataka hajat ben ajunan. Satu jah sing angkat tanang se keduan takdir cuba muka tuli yo baga fokus. Se ampone takdir fokus muka patap-tapa ben patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbitu 'indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sagak dinto kurang langkung nyon seborah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.